but the agent let to walk me when they come to me banjela ku satani khala ku nangutiseni khala ku bona. And this is not a joke. It's not a, people can take it as a joke. It's not a joke. I know what I'm talking about. I'm not crazy. Question lay. Mara, I remember one of your posts after trend yokareka guys up we knock shop some more kuna this kuna that. Nhla post ya we Mthimbani. Ingakho wena si out ibulavulela hi wexe and wa ri koho. U komba ku ri u proposeiwa ku u ya mnyameni. Ezweni swo tala hi that It was back in 2014. Let me say 2015 because they started to approach me in 2015. Woman. The Illuminati guys. Okay. Yeah. So in 2015, I could remember I'm song like blow up by road track Dangerous Love. I'm song like Tangwaka MLFM. Song like nominate with the same year I nominate while last I could like level from that song. Yeah. I could like level like music one Mthimbani kumbe kavitora Mthimbani. So look one approach from 2014 karibu inanguta music wawe you started from 2012 but in 2014 that's where you started to become a threat because come music wawe most of your lyrics when we listen to your lyrics or involve Xikwembu ngopfu hambi ku ri ngoma ya joke ya ku no well or a love song or whatever yes ntikuma no hoxe Xikwembu hambi nga ri gospel song. I'm not a gospel artist. Yes, I'm a rapper who talks about life, but I do gospel songs. I even won my award in Goma Gospel. So when they started to approach me, yes, knowing kur utawela weak, utawela fast. So local one approach, they promised me 700,000 per month and a Mercedes Benz, na Indro Ascent. One, Mercedes Benz, yes. Lava Struggle. Two, Yen Lucentan. 3, 700,000 per month. It's 1.4 million, right? Yeah. So, like what I did, Minana, those agents, I think I couldn't interested because I wanted to know their secrets. Tita yen agent look tita away Mthimbani. Vofona. The message number phone ya artist aikali just like loko uruna interview ka radio station loko ba karhi va ku interview ti presenters va ku se Mthimbani loko vanhu va la ku follow kumbe va la ku buka va ku kuma kwini boy ku hlaya number phone ya wena u nge hlayi social media ntsena people they cannot search your social media ku va ku invite some of them va lava ti number phone van'wana va busy ngopfu ka social media u boy ku hlaya number ya wena so your number it's all over and mind you those people va na the black powers leti va ti tirhisa. There's nothing unless over under the glory of God you'll be covered. They will never be closer to you. So they did that one promise and was, but I refused. But in the acting are interested because I love to secret. What are they doing there? Initiator. Even that person the second one after our best agent yes so then that second lady aku loko yingsela music we are talking about sfula ku struggle and all that hina nga endla ku stop in your life as long as utinikela ka hina ingaku nika vantsembise the music videos like bangana a powerful manager the sponsors Ningaba ambassador ya whatever brand that I want. Onge say apart from the 700,000, it's part of it. No, that's all. Not worry. Le share someone. Le one package le can le go up live. Le ngata na lowa umbiri because a little bafeni batana offer that different. Le tibanga show kuri as near artist logo missionaries ndatla ngwela fast. Yes, because logo banang balaba approach artist ba check baranga ba check struggle shaye ba kuma ku struggle angana ndawo yotlela angana mova angana mali angana nationalish angana studio angana manager angana sponsor. If we can talk about this it will fast, but not me. I'm not that weak. Yeah, kasi what proposal is
Yes. ivi va ku hi ta ku nyika swoho Yeah. and swi ri swa package ya kahle mi nga rivali ku hi rhumela ti-stars loko swi ri ku fambeni kahle show mi ri ku hi enjoyeni so then loko u ta va va kombe ku you are interested Mthimbani hi ku ndlela ku la ku twa ku kahle kahle ku famba yini laha u ya va bambisa njhani vanhu lava I just simple refuse. after loko se u kombe interest and say Yes, in Rangani Njangari interested, not that was the secret about because those people are like this. Look, oh, I thought about combat fast bo kunza how interested, but I thought so minan acting are interested, but boshana so some of it in the screenshot in this post on the Facebook. Yeah. Even if you can go to my before full page na account, I will go check account yami to spawn a screenshot to scholar. Na leka computer I think na so. come in what's Facebook account ya khale Tembenkosi. and account leya sweswi yi vitaniwa page Mthimbani na bull take hi ta ta ka bull take liya mi yi kume njhani ti-stars hi vula leswiya swa ku ndati yeah thank you who's this one Lawrence Hlongwane for the stars ta 99 ti vhitiyaka 109 so a hi teneni laniwani hi ta kota ku hundza van'wani va komba ku ri loko wo zo swilo leswiyani u va nyika ndleve ivi u ala ku na ti-consequences ku na switandzhaku ku nga ku ve ku na switandzhaku leswi u nga swi hleketelaka maybe makoni a leswi leswiya swa munyama These days music industry wu covering ngopfu hi swilo swa xinyama kumbe swilo swa madevhela. yeah Because Satan is very clever. He's not powerful, he's just clever. Angana matimba diamond fara na matimba ta defeated intsumi ta Xikwembu. Anga lwi na Xikwembu, ala na vo Mikiel. Tintsumi ta ka na matimba yo ringana na Xikwembu, but he failed to defeat them. Ku komba ku the devil doesn't have power. He's just strategic. Una strategy diamond. So what is using ungenelela ka swilo leswi vanhu va swi rhandzaka a tlula a tshama ka ku lata catch the artist ku ri a ti cincisa message kumbe ti-lyrics ku yimbelelani hi ku promota ti-drugs ta ku ti kota ku corrupta vantshwa va xinuna yimbelelani hi yini yimbelelani hi ku kamunga hi sex yimbelelani hi ku loko mo cheka ti-music videos vavasati va ambali loko mo cheka vavanuna ka ti-music videos ku va ku ri na swibamu ku ri na ticeri sweswi hi tiva ku hayi fana na leswi sweswiya Satan u tlula a tshama ka yini ka music industry knowing ku ri i ta kuma ti-artist Satan i tlula a tshama ka tikhampani ta ku endla yini ta ku endla mpahla kumbe swakudya kumbe swakunwa knowing ku ri u ta ya nwa xilo lexiya so loko a fika a tshama ka music u ndlela yini u la ta kota ku bloka lava va nga laveki ku n'wi joyina ku ri mi nga fiki la ti-agent those people lava nga le ka ti-record label loko va ri under Illuminati kumbe under the devil va nge ku pfumeleli wena ku u collaborate na one of their artists because you are not part of the family u ala ku joyina you have to join them u ta kota ku collaborate na na a powerful artist that's how they knock you loko u ala loko video ya wena yi ta ula ku yi tlanga ka channel O kumbe DSTV ka ti-channel teta ti nga le ka DSTV va rhanga va cheka ku loyi i part ya hina na va ku no ene loyi i vulavula hi Xikwembu ka tingoma ta yena va ku no va kick her away and what these are they won't play your song for a week even for a week they won't because you talk about Jesus you talk about God na loko u nga vulavuli hi Xikwembu the fact ya ku ala ku va join that's where they block you kahle kahle Satan like you said xi strategic mara xi na power hi swona mi nga vula swona yeah so hi leti artist ta ka hina sweswo hi leti artist ta Vatsonga tin'wani ti le ka xigaza tin'wani ti le ka rap tin'wani ti le ka R&B mi nga tsundzuxa yini well R&B na rap na yini swin'wana na ni vula ku na xigaza namuntlha xi fikini xigaza vanhu va vo yimbelela xigaza khale ne loko mina ha kula a va vonaka va ri vanhu lava ngo tekeriwa nhlokweni kwalaho huma koho loko ri huma ka Mudavula u to tiveka laha na laha mara sweswi va hisa va xigaza va powerful va na power lero va nga attracta swilo swo biha se that's why na vo hi va katsa ku mi nga va tsundzuxa yini well I can say ku ri these people are stopping. They are still hunting. But not the talented people to corrupt them. For them, the devil wants to steal their souls. Nakula kuchinjaban ku aba wili kaye
and then vacinjisiwa ti-lyrics va sungula corrupta vanhu hi music, as I've said. So I'm not tlhariha ngopfu me, but I'm talking from experience ka leswi me ni nga swi dyondza la misaveni since I was here, since I've been born. So under the artist ka music industry, what they can do i ku a va languti ku i ti-offer ta njhani leti va ti acceptaka. A hinkwato ti-contract leti taku ti basile, though u nga va u struggle ka music for 5 years or 10 years, loko contract yi ta u yes xikwembu xi hlamurile rangi cheka ta tikuma i sayiniwe ehansi ka swilo swa ku u nga swi tivi, swa ku tekela vutomi swi ku dlaya kumbe swi ku hoxa ka problem. U kuma family le kaya va sungula ku hela hi 1-1, a wu swi tivi mhaka u sayine ti-contract ta wrong. Satan is taking one by one le ka n'wina. So you have to be careful. I was supposed to be driving so many big cars na ti kuri hambi hi wena Brahmina nga ta interviewer, I'm sure ku to fly at jet la henhle, but I'm not chasing luxury life. I'm even not fame. I'm not after big things. Mina ni more focused ka ku bla bla. So Mthimbani wa normal mara yes, when. Yes, it's better kanzi na vo vanhu lava commenta ku las better kanzi na vo taxi than to sell my soul ku ta kota ku famba hi AMG ni chama vantwana. No, it's better ninga unlock chama vanhunyani. I don't want to impress nobody. I just want to be myself. Unfortunate awupfumelanga Mthimbani loko awu lo pfumela hi vuhuma a ni ta vutisa question i ntiyiso ku vanhu lavani va driver timovha letiya mara va le ku enjoyeni, i ntiyiso ku va na tiyindlu tikulu mara va tleli ka tona, a ni ta vutisa na sweswo mara you can still ask even if I didn't join, because I'm an artist na swi stada swilo leswi swo boha ni swi tiva because ni le ka music industry laha na vo vanhu lava va nga le ka wona. Indeed a va le ku enjoyeni, they are struggling every time, they are struggling. Loko mo cheka those people lava nga joina swilo leswi they don't last. Sometimes va endla ti-emotional videos va karhi va rila ka ti-TikTok, ka ti-social media and whatsoever. You can think they are joking. They are not joking. Those people, they don't sleep. They don't enjoy. Ina vanhu hi pontisiwa hi leswi hi swi vonaka ka ti-music videos va karhi va hahisa timali na ti-Ferrari na ti-Bugatti letiya lani. Because Bugatti ya movha nga sangenela vanhu va ka levele kaya va tirhisa swilo leswiya swa fancy ku la ta koka we matihlo ku na mina ta fana na ye, ho na mina na join na ta fana na mani loyi a haxa timali ka music video yimana mina tsutsuma ni ya join. But ku va na pain kumbe va hanyi kahle behind the scene, they don't show those stories. Yo swi kuma hi mistake ka social media. Those people swa their brotherhood swa ti-Illuminati a swi va pfumeleli ku ri va kombisa struggle kumbe va boxa Xihundla. When someone start to expose them, they kill him. Nice one. So one Mthimbani, mina na marito lama ni rhandzaka ma vula hi mina ku what you say is what you get. Leswi swi vonaka hi mina hi sweswi u nga ta swi kuma hi mina, a ku na secret yin'wana handle ka leyo. Se ni lava ku tiva ku swi ri vanhu lava swilo leswi hi swi vonaka hi vona a hi leswi loko so va kusuhi na vona hi nga ta swi kuma hi swo vulaka so. Yeah. Because ni tshame ni lavana na ntombi, sorry ku ti-expose ntombi leyi se yi lavana na munhu un'wana mina ni vona ku a fume swinene. Se ni amukela ku a na ha ri type ya wena, se u lavana na vanhu va timali tin'wana to tala ngopfu ene artist. So ntombi leyi yi hamba yi ni byela hikuva loko swi ta ku munhu loyi a nga pfuni nchumu u hana nchumu. He we munhu loyi a fambaka hi movha so u rhanga pfuni nchumu, munhu loyi a tlelaka laha u rhanga pfuni nchumu. U nga ni pengeli wena u nga la ku ni phovisa. Lero swi nga va swi make sense ku ri nkarhi wun'wana leswi hi swi vonaka hi leswi swi nga xiswona. Yeah, because it's so different ku munhu loko a joyinini i va a joyine hi ndlela yini kumbe i va a sacrifice yini kwalaho ku mina no la ta languteka nga ri ni na mali hambi ni nga ri na yona. Un'wanyana a va joyinile ku a wu nge tswali but you can be rich. Un'wana joyinile ku ka kan'we va ta hela hinkwavo, un'wana joyinile ku so ku na ti-categories swa hambana. Lero ku na contract leyi u ngo mehe ni kombela ku ni va na rifumo mara ni nga ri enjoy. Ni kombela ku ni va na rifumo mara ni lahlekeriwa hi va ka hina. Ni kombe ku ni va na rifumo mara ni nga vi na vana, hi leswi mi nga ku hi byela. Ku na vanhu lava nga na xivindzi xa ku hambo teka one by one ka hina every year kumbe every month and a problem, I just want to be rich. But I'm not saying all, don't get me wrong, I'm not saying all the artists lava nga humelela lava nga rich, I'm not saying but
this topic is sungula laka when you said kur ningaba encourage ku artists like Gaza and some of the R&B not hip hop artists. So I'm just stating the facts kaliswi men swi tivako and I'm not tlhariha ngopfu swi endleka ku ri na lava va tivaka swo hindza swa mehe so na mehe laka ti comment they can also van correct na ku dyondzisa leswi na mehe lava ku swi tivaka hi music industry. No vulavuli point tin'wana to tala ngopfu na tin'wana mi dyondzisi na ta artist ta kwala xigazeni ku ri loko va kuma na ti-offer like va nga tekeleli ku ti-offer letiya ti humaka xikwembu ro yini so just ku sayina njhe man twisisa se ni sure ku na vona lava va nga le ku voneni ka life leyi va swi twini vo tala man twisisa. Yeah.